L-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA tat aġġornament dwar fiex waslet fl-implementazzjoni tal-istrateġija li ħarġet fl-2023. Ir-rendikonti ngħata nofs triq mill-istrateġija billi din tkopri sal-2026. L-istrateġija fiha 27 priorità. 2 intlaħqu għal kollox, hemm 9 prioritajiet li aktar minn nofshom twettqu u priorità oħra li saret nofsa. Mativjam News il-kap eżekuttiv tal-MFSA Kenneth Farrugia għalli fejn jidħlu miri sar progress konsiderevoli. L-MFSA kellha 5 oqsma, 5 pilastri li taħdem fuqhom. Għamilna pjantazzjoni dettaljat fejn għandna l-fuq minn 100 mira li tintlaħaq. Il-biċċa kbira tal-miri l-ħaqnihom, però kien hemm ftit miri wkoll li ma lħaqniex u hemmhekk ukoll qegħdin nidentifikawhom. Is-Sur Farrugia qal li sar ħafna xogħol biex ir-regolamenti fis-settur finanzjarju jkunu aktar proattivi. Issar enfasi wkoll fuq il-kompetittività u mir oħra l-MFSA kienet li żżomm relazzjoni tajba mar-regolaturi u anke l-entitajiet fis-settur finanzjarju fuq livell Ewropew imma wkoll lil. Bħal-awtorità tkellimna mas-supervisors mal-uffiċċji regolatorji tas-servizzi finanzjarji ġewwa l-Ewropa prattikament kollha, imma tkellimna wkoll, ġifieri kellna meetings bilaterali anke mas-settur mal-regolaturi Ingliżi, pereżempju mal-Indja, ma' Singapore, ma' ġewwa l-Istati Uniti u oħrajn. Speċjalment fir-rigward li aħna llum qed nattiraw diversi investiment biex dak li jkun jopera minn Malta kemm minn l-Ewropa manka minn barra mill-Ewropa. L-MFSA komplet issaħħaħ anki s-sistemi tagħha bilan li s-settur finanzjarju fil-pajjiż jibqa' ta' kwalità. Qegħdin naħdmu ħafna mas-settur privat mal-stakeholders kollha biex noħorġu b'dawn it-tip ta' idejat, speċjalment fejn jidħol kripto ma' investimenti ma' servizzi teknoloġiċi fil-qasam bankarju, fil-qasam tal-insurance, etc. L-MFSA tat dan ir-rendikont dwar għax fost il-miri li għandha hemm ukoll dik li tkun aktar trasparenti u kontabbli lejn is-settur finanzjarju u l-pubbliku.